Poštovani gledalci, počinjemo sa temom jutra. Njen današnji naziv je Zašto se liječimo SMS-om. U gostima su nam pomoćnica direktora sektora za zdravstveno osiguranje u Fondu za zdravstveno osiguranje Vukusava Pejović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Također sa nama je i Dajana Ljiljanić iz Fondacije Budi Human. Dobro jutro i vama. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. A nešto kasnije će se uključiti i putem Skype aplikacije primarius profesor dr. Alek Račić iz Srpskog ljekarskog društva. Svakako ćemo i njemu poželjeti dobro jutro kada se uključi, a mi možemo da krenemo sa razgovorom. Poslednjih godina u zemljama regiona, ali i u Crnoj Gori sve su učestali i brojni apeli za pomoć građanima, što preko nevladinih organizacija, što putem SMS poruka. Zašto je to tako? Pa ja ću napraviti jedan uvodni deo koji se odnosi na postupak upućivanja na lečenje van Crne Gore. Kao i svako pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, tako se i pravo na lečenje u inostranstvu definiše određenim pravilnicima fonda. Znači, zakon je jasno postavio uslov lečenja koje ne može uspešno da se sprovede u Crnoj Gori. Osiguranica se upućuje na lečenje van Crne Gore. Dalja procedura uređena je pravilnikom fonda. Da bi se neko uputio na lečenje, potrebno je da se o tome izjasni konzilijum Kliničkog centra Crne Gore. Najpre inicijalni konzilijum na klinici Kliničkog centra gde se osigurano lice lečilo, a zatim konzilijum za upućivanje na lečenje van Crne Gore, koji je formiran od 2017. godine za odrasla lica u Kliničkom centru za djecu na Institutu za bolesti djece. Nakon toga lice se obraća zahtjevom Fondu za zdravstveno osiguranje. Procedura je malo različita kada se upućivanje vrši u zdravstvene ustanove Republike Srbije, jer sa gotovo svim ustanovama imamo zaključene ugovore i tada se lice upućuju na osnovu uputnica i ta se procedura obavlja u našim područnim filijalama. Svako u mestu svog prebivališta donosi taj predlog konzilijuma, podnosi zahtjev i vrlo brzo se, retko kada je ko odbijen za upućivanje. Što se tiče ovih drugih inostranih država, procedura se odvija u centrali fonda pred Komisijom za lečenje u inostranstvu, koja je upravo u tu svrhu formirana da rešava ostvarivanju tog prava. I upućivanje se vrši na osnovu rešenja fonda i tu su uglavnom ustanove ostalih država evropskih, mimo Srbije, znači, kao i upućivanje u Acibadem i Liv bolnicu. To su ugovori takođe, ali se ne vrši na osnovu uputnice, nego na osnovu rešenja fonda. To je uglavnom ta osnovna pretpostavka koja mora biti ispunjena, da konzilijumi ocene da to lečenje ne može da se leči u Crnoj Gori, ali može uspešno da se leči u nekoj drugoj inostranoj državi. A tačno je da smo poslednjih godina sve više suočeni sa tim činjenicama da se ljudi obraćaju SMS-om. Mislim, obraćaju za pomoć bilo putem SMS poruka ili drugih nekih javnih manifestacija, medija i tako dalje, što po meni nije ništa strašno. Mi smo često u prilici da vidimo roditelje koji se bore sa problemima svoje dece i koji žele na svaki način da im pomognu. I bez obzira što možda medicinska struka, nažalost, kaže da je tu kraj, da možda ne može više ništa da se učini, oni su i dalje uporni u toj borbi, u tom nastojanju i po meni to nije ništa strašno. Svako od nas, ukoliko, to je sve na dobrovoljnoj osnovi, ukoliko oceni da može nešto da pomogne, da odvoji od svojih sredstava, neka se pruži šansa, ali na teret sredstava fonda ne može da ide ukoliko, kažem vam, sve to nije ispoštovano što sam navela. Da je neko procenio da to lečenje može negde uspešno u drugoj državi da se obavi. Gospođo Ljiljanić, kako vi komentarišete to što su sve veći pozivi i apeli za pomoć ljudima, što preko nevladine organizacije? Vrlo često u medijima smo vidjeli pozive upravo vaše humanitarne organizacije za pomoć oboljelima. Ja ću se nadovezati na to što je rekla i gospođa Pejović i hvala vam na tome. Nama se obraćaju roditelji ili porodice djece koji su oboljela od najtežih bolesti i naravno oni nam se obraćaju sa medicinskom dokumentacijom koju mi dalje prosljeđujemo ljekarskoj komisiji koja je dio našeg tima i uvijek se procedura pokreće na osnovu njihovog stava. Dakle, nikada ništa ne radimo na svoju ruku i ukoliko postoji bilo kakva šansa
šansa da djetetu može da bude koliko toliko bolje i ukoliko roditelji smatraju da će to liječenje doprinijeti poboljšanju njihovog zdravstvenog stanja, mi ćemo se potruditi da im izađemo u susret i da im u tom nastojanju i pomognemo. Naravno, ne samo mi. Mi smo platforma posredstvom koje svi građani mogu da pomognu i eto, od osnivanja fondacije 2016. godine do danas pomognuli smo svi zajedno 57 mališana i za njihovo liječenje prikupljeno je preko 1.600.000 eura i negdje smatram da je to veliki podvig i većina tih mališana jeste ostvarila napredak, ali evo ja ću upravo ovaj trenutak iskoristiti i da apelujem na sve građane jer upravo u ovom trenutku prikupljamo sredstva za Stefana Velimirovića koji čeka na transplantaciju bubrega i kome bubrezi otkazuju, njemu je zaista ta transplantacija apsolutno neophodna i njemu pomožemo tako što šaljemo 50 na 14543, također uplatama platnim karticama ili uplatnicama u banci i pošti, o čemu se detaljno možete informisati na sajtu budihuman.me. Znači, dešavalo se da Komisija Fonda za zdravstveno osiguranje kaže da ne može ili neće biti efekta za dalje liječenje, a da vaša komisija ljekarska kaže suprotno da postoji mogućnost za neki napredak. Prema pravilniku i statutu fondacije pomaže djecu koje ne može pomoći fond zdravstva, odnosno iz nekog razloga fond zdravstva ne podržava i ne finansira to liječenje. I negdje fondacija predstavlja alternativu i dodatnu pomoć tim porodicama i djeci koji traže još jedan način da svoju djecu izliječe. Tako da definitivno da fond zdravstva kao jedna državna institucija ima svoje regulative i svoja pravila od kojih teško može odstupiti, ali mi kao nevladina organizacija se trudimo da izađemo u susret i pomognemo svima kojima je to moguće. Svakako raduje saradnja i povezivanje. Recite nam koliko se u Crnoj Gori izdvaja eura za zdravstvo po stanovniku? Da li imate tu informaciju? Pa dobro, po stanovniku ne, ja imam godišnje podatke. Godišnje neki podatak koji jeste, naravno. Mi upućujemo veliki broj osiguranih lica u Republiku Srbiju. Recimo, prema podacima još iz 2010. kada je neka godina sa ekspanzivnim brojem upućenih 6400 osiguranika smo uputili te godine. Kasnije se taj broj smanjuje, znači za taj broj upućenih tada smo izdvojili 7 miliona eura 2019. godine i uopšte u tom periodu od 10. do 19. broj se smanjuje. 2019. recimo imamo 2400 upućenih, onda sve manje, 20. koja je bila prva pandemijska godina kada se stvarno broj upućivanja prepolovio, 1040 je upućeno u Republici Srbiji, a 227 u drugim inostranim državama. 2021. 1707, znači broj se smanjuje definitivno, što nam govori upravo o tome da sve više naše zdravstvene ustanove pokušavaju da pomognu našim ljudima, obezbeđujemo dobre dijagnostičke aparate, naši lekari se također edukuju, rade i oni složene operacije ili dovode inostrane stručnjake, tako da vidite sama činjenica da smo mi 10. godine 7000 ljudi, 6 i nešto upućivali i na mnogo manje i složenija lečenja i manje neke dijagnostičke procedure, da smo sve više upućeni na to da i mi stvaramo nekakvu mogućnost da se u našim ustanovama obezbedi lečenje, da se ljudi, ipak je to komfornije, da se ne maltretiraju, nije lako poći u drugu državu i obezbediti tamo. Kakav je sad odnos potrošnje novca za inostrana liječenja i spram edukacije naših ljekara? Da li se dovoljno ulaže u edukaciju naših ljekara? Svjedoci smo da još uvijek se neke operacije, evo konkretno u kliničkom centru, rade po nekim, da ne kažem, zastarjelim modelima. Pa dobro, to mislite na klasične operacije i određene laparoskopske, odnosno operacije neurohiruške putem X, gama zraka i tako dalje. To još uvijek, naravno, kod nas nije u pitanju, recimo na neurohiruške zahvate kod tumora mozga koji su nepristupačni, tako upućuju se osiguranici na gama nož zračenje u Acibadem i u Beograd, također u bolnicu Liv. Ta procedura nije ni preskupa, ali verovatno je potrebno veliko umeće jer se radi o vrlo osjetljivom delu ljudskog tela, o mozgu, o glavi.
Ali kažem vam, sama činjenica da smo smanjili ovaj broj upućivanja u Srbiji govori o tome koliko su naši lekari već preuzeli neke procedure da rade tu sami. Ja se sećam, mislim, neće mi zameriti lekari, ali ja mislim do 2010. da se nije ni pacemaker ugrađivao ovde kod nas, nego se slalo na Dedinju. Međutim, sada se to radi. Mnoge kardiološke operacije se rade, jer jedno vreme je bila i saradnja sa nekim italijanskim lekarima kada su se naši lekari usavršili za te operacije, čak i na otvorenom srcu, operacije zalizaka i tako dalje. Tako da se baš u toj grani kardiologije vrlo mali broj upućuje sada. Vidim da ide i na neurohirurgiji, ali što vi kažete, to su više klasične operacije, pa ljudi pribegavaju tome da odu u te savremene centre za lečenje. A i nekako za duži vremenski period je mnogo isplativije ulagati u edukaciju naših ljekara i opremu. Normalno, to nam je intencija da se što više savremene opreme nabavlja i da se što više naših ljudi edukuje. Sada smo u maju prošle godine zaključili ugovor sa Liv bolnicom ne samo o upućivanju kao drugom zdravstvenom ustanovom u Turskoj, već i ugovor o saradnji potpisan jedne strane sa kliničkim centrom i fondom, druge strane sa Livom, da dolazi njihov stručnjak koji je specijalista za spinalnu hirurgiju i da u jednom svom dolasku operiše nekoliko naših osiguranika sa problemima kičme, skoliozom i tako dalje. Tako da je to jedan dobar ugovor koji će doprineti da se za izvesno vreme na našoj klinici za ortopediju organizuje taj spinalni centar, tako da će naši lekari koji sada već učestvuju u tim operacijama preuzeti to da ne upućujemo u Beograd na Banjici ili kod njih u Livu. Eto, nadamo se da će, čula sam i priču da se mnogi lekari, kolege naših lekara sa kojima su se ranije upoznali negde ili na nekim nude da dođu, neka čak iz altruističkih razloga da ponude i da operišu našu djecu, baš na Institutu za bolesti djece. Tako da to će verovatno biti jedan pravac daljeg usmerenja da se što više naših lekara usavršava, ali evo vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Sve da vreme da donese i to. Evo, gospođo Ljiljanić, pitanje za vas. Recite nam kada vam se obrate korisnici, sa kojim su oni problemima ovako najčešće susreću u zdravstvenom sistemu? Problemi su razni, kao što sam kazala, to su uglavnom teške bolesti. Najčešće nam se obraćaju roditelji djece oboljele od cerebralne paralize, tako i drugih bolesti koji naravno otežavaju djetinjstvo, usporavaju rast i razvoj i jako su kompleksni kako za samo dijete, naravno, tako i za porodice. Tako da oni uvijek pronalaze alternativna rješenja kako bi pomogli svome djetetu i mi to apsolutno podržavamo i pokušavamo da im pružimo ne samo tu vrstu administrativne podrške i pružanje platforme gdje će moći da prikupljaju sredstva za liječenje svog djeteta, već da im pružimo emotivnu podršku i da pokažemo empatiju u kompletnom tom procesu, jer je to zaista jedan kompleksan i težak proces za cjelokupnu porodicu. A da li dolaze, recimo, sa nekom molbom za pomoć jer imaju neke probleme u administrativnom tom nekom sistemu, u našem zdravstvenom sistemu, pa se vama obrate? Da li imate tih slučajeva? Dešavaju se razni zahtjevi, ali eto, mi imamo definisan pravilnik po kome djelujemo. Dakle, i kao svaka organizacija mi imamo definisan pravilnik i osnovni postulati tog pravilnika jesu da pomožemo djeci do 21 godinu koje nije pomogao Fond zdravstva i postoje tamo neki uslovi koji moraju da se ispune da bi neko postao naš korisnik i sa tim je naravno upoznata i ljekarska komisija i onda mi svi zajedno donosimo odluku o tome da li će se pokrenuti procedura prikupljanja sredstava ili neće. Kao što sam kazala, uvijek nastojimo da prosto izađemo u susret svakome kome je to u tom trenutku moguće. Također, jako je kompleksno za roditelje u tim teškim situacijama da traže smještaj, da se snalaze za put i tako dalje, tako da im se trudimo da im i u tom smislu izađemo u susret i pomognemo im u tim trenucima i asistiramo da pronađu smještaj i sve stvari koje su im neophodne kako bi otišli u inostranstvo i liječili svoje dijete. Koji ljekari su u vašoj ljekarskoj komori? Da li su u zdravstvenom sistemu Crne Gore? Tako je, mi smo napravili dogovor sa određenim ljekarima iz našeg zdravstvenog sistema, tako da sa njima se uvijek konsultujemo i donosimo zajedničke odluke. Gospođo Pejović, sa nama u studiju trebao danas da bude i doktor Zoran Terzić, međutim on je odložio gostovanje ili otkazao kako god juče popodne.
Juče smo u pojedinim medijima mogli da vidimo natpise da je on predsjednik komisije u kliničkom centru za slanje, za predlaganje ljudi za liječenje u inostranstvu, a isto tako da je u komisiji koja je u fondu za odobravanje istih tih predloga, što je malo u sukobu interesa jer on predlaže i sam sebe kontroliše i odobrava. Kako to komentarišete i da li još postoji ovakvih slučajeva gdje otežava sama komisija liječenja? Pa znate kako, ja sad nisam ovdje ni da branim ni doktora Terzića, on jeste imenovan, da, on je predsjednik konzilijuma za upućivanje na lečenje van Crne Gore. Kažem vam, taj konzilijum je institucionalizovan 2017. godine kada je ovaj najnoviji pravilnik fonda usvojen i to je konzilijum za upućivanje starijih, a na Institutu za bolesti djece konzilijum za upućivanje djece do 18 godina. Također, kažem vam, u fondu Komisija za upućivanje na lečenje van Crne Gore postoji odavno i eto, ja mislim, prošle godine došlo je do promjene članova. Komisija broji 10 članova ili čak 13, od toga su 5 stalnih članova i ovi su rezervni ako neko bude odsutan ili ukoliko je oblast lečenja recimo iz oblasti određene grane, a u tom sastavu nema tog doktora, onda se poziva gastroenterolog, recimo. Jasno, razumijem. Lečenje iz gastroenterologije ili orala i tako dalje. Eto, sticajem okolnosti, doktor Zoran Terić je predsjednik te komisije, mada to ne znači komisija ima 5 članova. I kažem vam, oni se formiraju, 3 su stalna, ova 2 su iz tih rezervnih članova i oni se popunjavaju u odnosu na broj zahtjeva. Broj zahtjeva nije baš mali, mada se svake nedelje, ja mislim, 15 do 20 zahtjeva za upućivanje van Crne Gore, van Republike Srbije, ovo što ide preko naše komisije, s tim što stvarno najveći broj zahtjeva je za PET skener dijagnostiku kod onkoloških pacijenata, a ovo su druga lečenja iz drugih oblasti, operativna i tako dalje. Tako da, eto, ne znam kako da to prokomentarišem, jednostavno. Je li to sukob interesa? Da li bi to tako trebalo da bude po nekim procedurama, da je on u komisiji koja predlaže i komisiji koja odobrava? Da on tu sigurno ne može da utiče u nekoj meri da to bude nekakva procedura koja bi se sprovodila po njegovim nekim intencijama i tako dalje. Kažem vam, i ovamo postoje još 2 člana konzilijuma za upućivanje, ovamo još tih 4 člana komisije za lečenje van Crne Gore, to onda isticajem okolnosti predsjednik jednog i drugog tog tela, ali što se tiče, mi se stvarno ni o koga nismo ogrešili kada konzilijumi, inicijalni konzilijumi klinika predlože upućivanje. Ovo što se obezbeđuje preko fondacije Budi Human i ostalih tih medijskih objavljivanja za pomoć, to su uglavnom, recimo, djeca koja boluju od cerebralne paralize gdje stvarno lečenje koje je potvrđeno u medicinskoj praksi više se ne može sprovoditi. To su lečenja matičnim ćelijama, presađivanje matičnih ćelija, druga neka eksperimentalna lečenja u koje roditelji žele da uvedu svoju decu. Izvinjavam se, moram vas prekinuti. Imamo uključenje putem Skype-a. Gospodine Račić je tu sa nama. Gospodine Račiću, dobro jutro, da li se čujemo? Dobro vam sreću. Dobro jutro još jednom. Ne znam koliko ste pratili trenutnu situaciju u studiju. Recite nam koliko se razlikuje situacija upravo u Srbiji i u Crnoj Gori. Da li postoje sličnosti ili razlike što se tiče liječenja? Situacija se razlikuje, međutim, iz ovoga što sam čuo, ja sam zadovoljan kako se razvija situacija u Crnoj Gori. Nije to bilo tako. Ja sam davno nekad radio, 97. 8. u Domu zdravlja Herceg Novi u bolnici Meljine, ali to je neka daleka prošlost. Međutim, u posljednjih 10 godina sam pratio situaciju i ovo sad što čujem je zaista napredak, da se ne lažemo. Biće to dobro ako se ide tim pravcem. Jer kako je išla i Srbija dok nije nabavila ovo što ste malo prepričali, gama noži i reći samo o obuci kadrova. Dakle, to je neophodno, jer lakše nabaviti aparate i izdvojiti finansijska sredstva za to, nego obučiti kadrove. To je najteže. Da, svakako. Recite nam, doktore, u kojoj mjeri je razvijena transplantaciona grana medicine u Srbiji? Razvijena je, da, to je onako počelo
od prostih transplantacija bubrega preko jetre do transplantacije srca. Sećam se u jednom periodu je profesor Miljko Ristić, dok je bio direktor Kliničkog centra Srbije, insistirao svako na svojoj grani. Znate, kad neko postane direktor Kliničkog centra, onda on ipak promoviše najviše svoju granu i tad je bio veliki zamah ka transplantaciji srca. Ali to možda nije popularno reći, ali sasvim je logično kako naš hirurga razvija svoju granu koristeći taj neki položaj, što naravno nije stvar za osudu, već za afirmaciju, jer ako ste hirurg u transplantacionoj oblasti, sasvim je logično da ćete iskoristiti polu nema da se ta transplantaciona oblast dovede do savršenstva. Naravno, država bi trebala to sve da uskladi, da to bude ujednačeno i mislim da je ovde to u toku usklađivanja, da su sve transplantacije nekako pod istom krunom. A u budućnosti vidite da postoji taj Eurotransplantacioni bord i sve te neke organizacije međunarodne koje se umrežavaju zbog podobnosti potencijalnih donora. Tako da tu nijedna zemlja neće moći da bude, što se kaže, žargonski solo igrač, nego će morati da uz neke integracije učestvuju u nekom zdravstvenom sistemu koji je na višem nivou. Da, svakako. Recite nam, da li države, to je bilo pitanje svakako i u studiju, da li države mnogo novca troše na liječenja u inostranstvu u odnosu na edukaciju osoblja i modernizaciju opreme? Kakva je situacija kod vas? Da vam kažem iskreno, ja mislim da bi najvažnija bila edukacija osoblja. Uvijek najvažnije da se pošalju mladi kadrovi i obučiti određenu delatnost. U vreme bivše Jugoslavije se na tome insistiralo. Vrlo stali pacijenti, recimo institut Gustav Rossi u gradu Villejuif kod Pariza je korišten za onkološke slučajeve. Nisam siguran da je bilo gde drugo bivše Jugoslavija slava. Ali kadrovi i tekako obučavani u raznim centrima, od bolnice za kardiohirurgiju u Hjustonu pa do bolnice za kardiovaskularnu hirurgiju u Kijevu. Dakle, treba implementirati neke stvari iz prethodnog sistema, zaista bile dobro. Ja se sjećam u ono vreme, ja sam bio mlad lekar, uvek je išao pratioc na lečenje sa onim pacijentom koji kontinuum postavljaju na stranku zbog nemogućnosti lečenja u bivšoj Jugoslaviji. I onda si taj mladi lekar obuči za to lečenje tamo. Jedan divan način da se koji lepo koristno. Međutim, sada toga više sam. A recite nam, da li je onda edukacija jedino rješenje na čemu treba raditi? Pa pored edukacije svakako da morate imati finansijsko sredstvo, onaj ko se edukuje može da primeni svoja znanja u zdravstvenom sistemu, dakle bez nabavke opreme, zaista nema o čemu da se priča. To sad nije samo nabaviti opremu, znate, i staviti u neku hobicu, treba staviti, što se kaže, žargonski građevinske uslove za implementaciju neke hiruške ili nehiruške grane. Dakle, reč je o kompletnoj modernizaciji zdravstvenog sistema koja mora da prati te tehnološki razvoj u svetu, ako želimo kao region da budemo prepoznatljivi, kao što je recimo bila prepoznatljiva bivša Jugoslavija. Da vam kažem iskreno, zdravstveni sistem tada je bio jedan od najboljih u Evropi. Rekao sam jednu bolnicu gde se slati onkološki pacijenti, u druge nisu bili slati. A svi su slali tamo u taj Villejuif, Španci, Italijani. Dakle, zaista 80. godine je naš zdravstveni sistem bio na jednom nivou koji ni jedna od bivših republika uključila Sloveniju. Recite nam samo još za kraj, gospodine, kakva je situacija sa liječenjem kao kod nas, što imamo, a vjerovatno i kod vas? Koji je broj, recimo, ljudi koji se liječi SMS-om u Srbiji? Da li imate tu informaciju? Pa vi znate da je to po našim opštim normativima zatanjeno. Vi adekvatan tretman opredili za pacijenta, vi morate ga pregledati. Kako ste preko SMS poruke ga pregledati. Dakle, to je jedna stvar koja zaista nije ovako za upotrebu. Najčešće je reč o nekom prenošenju recepata pri oblasti prirodne medicine i onoga što ne može na medicini da se dobije. Ja sam zato imao neke predloge ovako da se primeti neki strani sistemi koji su to uspješno rečili, tako stalno pominjaju sistem Kanade, gde imate i zvaničnu medicinu i natural medicine. Znači, onaj ko hoće da se bavi prirodnom medicinom nije van sistema, nego je u sistemu i to je na slobodnu volju pacijenta, da li će on zvanične medicine da koristi nešto drugo. U tom smislu opet se dolazi obzir slanje SMS poruka na zvanične ustanove gde može da se obrati. Tako da je zaista to jedan deo ovako zdravstvene politike i menadžmenta na koji će obratiti pažnju da se to ne bi ostalo kontroli. Jer vi možete doći u situaciju
da pruže cirkularno lažne SMS poruke, pa da dođe do poboljšanja stanja zdravlja pacijenta. Jer vi nikad ne znate adresu auta. A kad dođete u kontakt sa profesorom, primarijusom, onda znate ko vam je to poručio. Svakako će vam prihvatiti. Doktore, hvala vam najljepše na uključenju. Hvala vam najljepše, a mi nastavljamo dalje. Evo, čuli ste kakva je situacija u Srbiji. Recite nam, koji je broj privrednika u Crnoj Gori koji pomažu u vašoj fondaciji, koji hoće da pomognu? Ja bih samo napravila kratak osvrt na ovo o čemu smo razgovarali. Budući da se govorilo više puta o liječenju SMS-om, samo bih skrenula pažnju s jednom građanima da smo mi obezbijedili više sistema za doniranje. Dakle, posredstvom našeg sajta možete se donirati i platnim karticama, dakle u svega nekoliko koraka, tako i uplatnicama. Na sajtu je sve itekako transparentno, očitava se u realnom vremenu, tako da, eto, svakako u mogućnosti neka pošalje 50 na 14543 za Stefana. Što se tiče vašeg pitanja, svakako da smo ostvarili u prethodnom periodu saradnju sa određenim brojem privrednih, kao što vi kažete, privrednika ili kompanija društveno odgovornih koji pomažu naše funkcionisanje. Također posjetom sajta budihuman.me vidjet ćete koje su to sve kompanije koje nam pomažu u našem djelovanju i zaista nam je od ogromne važnosti da to tako i ostane i da proširimo spisak kompanija koji pomažu i sa kojima smo ostvarili tu prijateljsku saradnju kako bismo nastavili ovim putem i nastavili da pomažemo mnogo veći broj onih kojima je pomoć zaista neophodna. Mi upravo razgovaramo sa nekim kompanijama i raduje nas činjenica da je svijest o društvenoj odgovornosti u Crnoj Gori raste iz dana u dan. Pretpostavljam da imate saradnju ili možda nemate saradnju, ali svakako pratite rad ostalih humanitarnih organizacija u Crnoj Gori i generalno humanitarnih organizacija. Koliko postoji mogućnosti za prevaru i malverzaciju u ovom dijelu? Svakako da smo upućeni i da pratimo. Fondacija Budi Human je jedina organizacija ovog tipa u Crnoj Gori i itekako smo ponosni na transparentnost koju sam pomenula i koja je apsolutno osnovni postulat djelovanja fondacije od samog osnivanja. Mi smo se pobrinuli da kompletan proces bude apsolutno jasan, bez ikakvog ostavljanja prostora za bilo kakvu sumnju, tako da i jako nam je značajno što smo postigli taj moment da nam građani vjeruju, da sa njima imamo sjajnu saradnju i da svaki profil koji otvorimo nekako prikupimo ta sredstva u prilično kratkom roku. Tako da što se same fondacije tiče, nikada nismo došli u tu situaciju. Naravno, kao i svaka nevladina organizacija na samom osnivanju put je onako trnovit, ali smo itekako ponosni što smo u ovom trenutku, dakle 5,5 godina kasnije, naišli na veliko razumijevanje i na veliko povjerenje naših građana. Svakako raduje ta solidarnost. Nadamo se da će se to i uvećati. Evo, gospođo Pejović, pitanje za vas. Recite nam, u kojim slučajevima nije moguće ostvariti pravo na liječenje u inostranstvu? Pa ukoliko se, lečenje može obaviti u Crnoj Gori. Osim, naravno. Ne može se dobiti uputnica za dalje. Također, lečenje mora da bude dokazano u medicinskoj praksi, prihvaćeno, znači da nije u pitanju eksperimentalno lečenje ili ulaženje u neke eksperimentalne programe terapijske. Da lice bude osposobljeno za nastavak lečenja, znači dijagnostički obrađeno u kliničkom centru, sposobno da po posljedice života taj put ne bude za njega koban. Imali smo i takvih situacija kada su upućivana djeca koja su, nažalost, bila u tako teškom stanju da su umrla u bolnici i tako dalje. Znači, o tome treba voditi računa. I to je to. Drugih pretpostavki nema, znači naučno dokazano lečenje, završen po mišljenju ljekara, pruženo je lečenje sve koje je Crna Gora u svom zdravstvenom sistemu mogla da pruži, a postoji uspješno lečenje u drugoj državi i naravno procenjena mogućnost produženja života i kvaliteta života, poboljšanja života u nekom doglednom periodu su te osnovne pretpostavke da se neko uputi na lečenje van Crne Gore. Da se osvrnem na Republiku Srbiju, jer je doktor Račić iz te države bio gost. Oni imaju svoj pravilnik gdje su definisali tačno obim upućivanja, maltene za ova lečenja može, ova ne može, ali opet njihov zdravstveni sistem je malo jači, da kažem, jer su brojnija država, tako da oni mnogo toga odrađuju. Mi jednostavno ne možemo da napravimo takav obim, jer nikad ne možemo da predvidimo šta će nekome trebati. Tako da, kažem vam, naši su konzilijumi najveće merilo
kad oni predlože, mislim da na komisiji fonda, ne znam da li godišnje jedan osiguranik se odbije za upućivanje ili čak i ne odbije zahtjev. Ali zašto onda imamo ovoliko ljudi koji se obraćaju? Jer mi svake godine imamo sve više i više ljudi. Ali ja vam kažem, to su najviše deca od cerebralne paralize koji pokušavaju na neka eksperimentalna lečenja, presađivanje matičnih ćelija, što nije još uvek, kažem vam, dokazano. Po tom osnovu se ne upućuju ni u Srbiji. Oni još manje imaju mogućnost upućivanja van. Zato su kod njih, čini mi se, još veće ove humanitarne organizacije i ali vi ste pomenuli, čini mi se, i transplantaciju bubrega, ali tako? Da je dosta često. Trenutno prikupljamo sredstva za Stefana Velimirovića koji čeka na transplantaciju bubrega. Samo ću prokomentarisati da postojanje humanitarnih organizacija i nevladinih fondacija ovog tipa nije samo stvar i nije izolovan slučaj kod nas. Humanitarne organizacije ovog tipa postoje svuda u svijetu i to je prosto praksa svuda, jer negdje ta državni sistem i nevladin sistem moraju sarađivati i dobro je što je tako. Tako da u svakom slučaju svuda u svijetu se primjenjuje ova praksa i mi smo sretni što možemo da na neki način pomognemo. Naravno, ja samo pokušavam da dobijem odgovor zašto svake godine, iz godine u godinu imamo sve veći broj djece odraslih koji idu na ovaj vid liječenja. Znači nije problem samo cerebralna paraliza, tu je i transplantacija bubrega, tu su i različita maligna oboljenja. Što se tiče transplantacije bubrega, taj uopšte transplantacioni programi su jedan vrlo osetljiv dio zdravstvene zaštite i to presađivanje organa je uređeno zakonom o uzimanju i presađivanju delova ljudskih tela u svrhu lečenja, koji se stvarno mora i poštovati i sprovoditi, ne samo, kažem, zbog kompleksnosti tog vida zdravstvene zaštite, tu su i neki drugi etički razlozi, pravna legislativa i tako dalje. Mi smo potpisnici nekih međunarodnih konvencija. Imali smo sporazum sa Republikom Hrvatskom, preko nje smo i ušli u Eurotransplant i taj dogovor oko ustupanja naših doniranih organa, mada je u prošlom periodu mislim da ih je bilo malo, ali u svakom slučaju uz pomoć hrvatskih stručnjaka rađene su i transplantacije na našem kliničkom centru ili su upućivani tamo. Znamo da je pandemija dovela do prekida u tom delu zdravstvene zaštite. Da li planira se obnova transplantacije? Naravno. Evo konkretno bubrega u Crnoj Gori. Ali konkretno sada kod ovog osiguranika koji prikuplja pomoć radi se o kadaveričnoj transplantaciji od umrlog donora koju on planira da sprovede u Belorusiji. To stvarno ne može biti... Mislim, nećemo govoriti o konkretnim slučajevima, već o problemima. Biće upućivanja za transplantacije u prvoj liniji srodstva, znači roditelji i deca, da mogu roditelji da doniraju organ. Naravno, bez problema će se upućivati u Livu ili u Acibademu, jer oni to rade, te transplantacije, od živog donora, srodnog, i čak do, čini mi se, 4. stepena srodstva, s tim što će tu etički komitet kliničkog centra da odlučuje o tome, da prikuplja određene dokaze, izjavu da nema materijalnih davanja za organ koji se donira, onda dokaz stepena srodstva i tako dalje. I na osnovu mišljenja etičkog komiteta i predloga konzilijuma do 4. stepena srodstva i od emotivnih srodnika supružnika ići će transplantacije u buduće. Da li se planira obnova transplantacione grane medicine u Crnoj Gori? U Crnoj Gori to je jedino da se nastavi saradnja sa kliničkim centrom Rebro u Zagrebu ili eventualno sa drugom nekom. Mislim da je ministarka pričala da su još neki sporazum potpisali u tom delu ili se dogovorili, ali verovatno će se i ta grana razvijati, mada morate priznati da je to vrlo složeno i posttransplantacioni period i komplikacije, sve to mora biti taj medicinski tim spreman ako dođe kasnije. I opet se vraćamo na onu edukaciju. Pa normalno, ljekara. Uvek će to biti osnovno da se oni usavrše u tim nekim komplikovanim lečenjima. Da li će i na koji način će po vašem mišljenju projekat Evrope sad uticati na zdravstveni sistem i ukidanje doprinosa na plate za zdravstveno? Da li će ugroziti i zdravstveni sistem i da li će faliti novca? Pa ja mislim da neće. Neće, jer
eto, na konto tih doprinosa nama zaposlenima uvećane su zarade, a država garantuje da će taj budžet fonda popuniti iz poreza i drugih svojih prihoda. Tako da će se ta sredstva sigurno obezbeđivati. Naravno i do sada smo kukali, nedovoljno je, uvek je fond u deficitu, velika je potrošnja lekova, uvode se savremene terapije, jako skupi lekovi, biološke terapije su recimo mnogo skupe. Tako da nam je to nekako, ta pozicija najgora, hoću reći najviše para guta, ali uz neku dobru kontrolu i racionalizaciju sredstava možda bi se moglo, što kažete vi, naći načina da se obezbeđuju sredstva upravo za edukacije i za dovođenje inostranih stručnjaka, što bi imalo neke mnogo veće efekte u budućnosti. Takođe, evo, čujemo da se planira i taj centar, PET skener koji bi se možda za neki period od nekoliko godina instalirao tu u kliničkom centru, da ne upućujemo više osiguranike na PET dijagnostiku, sve više onkoloških slučajeva i potrebe za ovom dijagnostikom koja je možda pre 10 godina bila bum, ali sada jednostavno redovno svaki onkološki pacijent mora da odradi PET skener da se vidi eventualno proširenje bolesti ili odgovarajuća terapija koja treba da mu se primeni. Evo, gospođe Ljiljanić, da se vratimo na vas. Rekli ste kako se razvija vaša organizacija, 5,5 godina, je li tako? Da li imate neke projekte, planove kojim biste mogli da unaprijedite vaš rad u budućnosti? Apsolutno. Eto, kao što sam napomenula na samom početku, velike smo rezultate ostvarili za ovih 5,5 godina postojanja i djelovanja i osim što redovnom procedurom prikupljamo svi zajedno donacije za djecu, mi smo, ako se sjećate, Teletona 2017. godine kada je prikupljeno preko 397.000 eura za djecu oboljelu od malignih bolesti koje nije pomogao Fond zdravstva. U međuvremenu je Fond zdravstva napravio promjenu pa su potpisali ugovore sa još nekoliko evropskih klinika kada su djeca počela da se upućuju u Evropu, a ta su sredstva na neki način ostala zarobljena. Mi smo u međuvremenu napravili aneks ugovora sa svim televizijama, među kojima i Prva televizija, kojem je predviđeno da ćemo pomagati djecu oboljelu od karcinoma bez obzira na to da li su pomognuti od strane Fonda zdravstva, i tim sredstvima pomažemo njihovo liječenje, osim liječenja, neke skupe medikamente, put do tamo, smještaj i sve one stvari koje prosto otežavaju sam proces liječenja. Osim toga, mi imamo u planu i da proširujemo naše djelovanje, pa se nadamo da ćemo uskoro početi da pomažemo i odrasla lica sa teškim oboljenjima, zašto nam je svakako neophodna podrška i sistema i društveno odgovornih kompanija. Koji broj ljudi je dobio pomoć od vaše organizacije? Da li znate? Naravno da znamo. Dakle, što se tiče samog prikupljanja donacije ili upućivanja sredstava, dakle 57 djece je za 5,5 godina dobilo pomoć od svih nas. Tako da, to su veliki rezultati. Gospođo Pejović, kakvi su planovi fonda za naredni period? Možemo li očekivati da će se za zdravstvo izdvajati malo više iz državnog budžeta? Pa ne znam, to je već pitanje za višu državnu politiku. Ja samo mogu da kažem da se sredstva planiraju godišnje i taj budžet se planira na osnovu prethodnih troškova u prethodnih par godina. Tamo gde se oceni da po nekoj poziciji je potrebno uvećanje, ono se isplanira, ali ne naravno u nekom većem iznosu, tako da su to uglavnom ta ista sredstva i za ostvarivanje prava na privremenu sprečenost i za medicinsko-tehnička pomagala, te pozicije za lekove i tako dalje. Međutim, što se tiče samog ostvarivanja prava na lečenje van Crne Gore, to nikad nije bilo dovođeno u pitanje upućivanje ljudi na lečenje, nije bilo uslovljeno visinom sredstava izdvojenih za tu namenu. Bilo je slučajeva da recimo krajem godine smo imali dete za koje je trebalo uplatiti 500.000 eura. Ta sredstva su se obezbedila. Znači to nikad... Iako je na toj poziciji već utrošeno tih planiranih budžetskih sredstava, ali novim zahtjevima prema Ministarstvu finansija ili putem preusmjeravanja sredstava sa drugih pozicija uvek je bilo ove mogućnosti da se ta lečenja uplate, jer u drugim državama ona se avansno uplaćuju, a u ovima što imamo ugovore tek se fakturišu troškovi posle završenog lečenja. Kažem, to nije bio problem,
ali stvarno ovi aršini se moraju poštovati i preduslovi da se neko uputi o kojima sam već govorila. A naravno planovi su, kao što smo i sami ovde mogli da iz ovih naših diskusija izvedemo zaključak, da je najbolja edukacija naših doktora i obezbeđivanje te savremene opreme koju će oni znati da primenjuju i da u operativnim tim zahvatima i koriste. Znači što više upućivanja na te naučne skupove, u određene klinike da ta svoja umeća i svoje grane medicine za koju su se specijalizovali još više usavršavaju. Kada je... Da i to kroz neke programe treba forsirati, naravno ne ovako ad hoc ili ako se ukaže prilično, nego jednostavno planski i postepeno. Kada govorimo, kada ljudi dobiju odobrenje da idu na liječenje u inostranstvo, kakvi su njihovi troškovi? Da li oni imaju troškove ili od samog početka to fond pokriva? Imaju. To je definitivno tako da fond njima plaća samo prevoz koji im je odobren, najčešće je to avion. I kada su u pitanju djeca do 15 godina i do 18 sa malignitetima i težim ovim oboljenjima, onda pratilac ima pravo. Ali često su ta lečenja ambulantna, da kažem, ako su u pitanju recimo terapije onkološke djece koja su hematonkološki slučajevi, te terapije se sprovode u dnevnim bolnicama i oni najčešće borave tu negde ili u krugu bolnica ako postoji neka bolnička kuća, ali verovatno tu izdvajaju sredstva bar za hranu, ako ne i za troškove smeštaja, ili u hotelima. Znači to je najveći problem što sama bolnica nije organizovala kao što i mi ovde. Znači sada bolnička lečenja ne traju dugo. Obavlja se operacija, par dana ste u bolnici i vi se otpuštate kući. A dolazite kasnije po potrebi na te terapijske procedure u dnevnoj bolnici. To je verovatno njima najveći problem i zato je pomoć zajednice potrebna čisto i kao neki trošak smeštaja tamo. I nekako zajedno je sve lakše. Pa jeste, naravno. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme, što ste bile naše gošće ovoga jutra. Hvala i vama. Poštovani gledalci, mi ćemo napraviti kratku pauzu, a onda se vraćamo standardno sa vijestima u 8 sati 30.